नोंथाङा हाथाय बाजार गलानिफ्राय नोंथांनि गथ'फोरनो पिजि बायना होयो नामा? बायोब्ला नोंथाङा सांग्रां जा। जराय मुंखर सेलेक्ट रेलवे स्टेशन साखाथियाव एक्सपायर डेट जोबनाय पिजि होनाय लोंग्रा जिराद फाननायखौ हमदों। मुंखर सेलेक्ट रेलवे स्टेशन साखाथि हटेल गलाफोराव एक्सपायर डेट जोबनाय लोंग्रा पिजि मुंनि जिरादखौ फानबोबाय थानायखौ खाबु लानानै थागिबि माहारियारि आफाद TMPK आनसलिकआ हमो। गुवाहाटीनिफ्राय मुंखर सेलेक्ट फैनाय लासित एक्सप्रेसआव फैनाय सुबुंनिफ्राय रेलवे बिफानाव खामानि मावग्रा AC मेकानिक प्रदीप देखा आरो बिजों थाफानानै हेफाजाब होग्रा मुकुट आलिया खमैबो 20 कार्टन पिजि मुंनि लोंग्रा जिरादखौ खावना लाबोनानै मुंखर सेलेक्ट रेलवे स्टेशन साखाथियाव थानाय हटेल गलायाव फानबाय थानाय समावनो हमनो हायो TMPK आनसलिक कमिटिया। उनाव पिजि दै एक्सपायर डेट जोबनाय जिरादखौ बेबायदि फानफैनाय दायनिगिरिखौ साजा होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों TMPK आनसलिक कमिटिया। बेनि अनगायैबो बेबायदि सम बारनाय पिजि दै 20 कार्टनखौ रेलवे बिफानाव खामानि मावग्रा AC मेकानिक प्रदीप देखा आरो बिखौ हेफाजाब होग्रा मुकुट आलिया सोर दावबायारिनिफ्राय खावनानै लाबोनाय बियो पुलिस बिफाननि नायबिजिरनायाव सिगाङाव फैगोन होनना बुंदों TMPK आनसलिक कमिटिया। আমি তাকাম মিচিং পইণ্ট কেবাং জুনাই আঞ্চলিক কমিটিয়ে বিশেষ সূত্ৰে গম পাওঁ যে ৰেলৰ চুৰি বস্তু বিক্ৰী হৈছে ৰেলৱে মুকং চেলেকৰ সমীপতে বুলি। সেইকাৰণে সেই সূত্ৰে আমি অনুসন্ধান কৰি আজি গম পাওঁ যে ইয়াতে এইখনতে বস্তুবোৰ ষ্টক হয় বুলি গম পাইছোঁ আৰু ইয়াতে ষ্টক হৈ ইয়াৰ পৰা বস্তুবোৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হয় বুলি আমি তেখেতসকলৰ পৰা সোধা পোছা কৰি গম পাইছোঁ। তাতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হৈছে আমাৰ যি বস্তু বিক্ৰী কৰিছে এইটো ফিজি বুলি কয় আপোনালোকৰ। এইটো সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খায়, স্পৰ্টছ পাৰ্চনবোৰে বিশেষকৈ ব্যৱহাৰ কৰে। তো এই বস্তুটো এক্সপায়াৰ্ড বস্তু হয়। তো আমি জাকা মিচিং পইণ্ট কেবাং হিচাপে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সেই কাৰ্যক গৰিহণা দিছোঁ। যোৱা কেইদিনমান আগতে আমাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ প্ৰসাদী খাই 100জনতকৈ অধিক লোক অসুস্থ হৈ থকাৰ সময়তে এনেকুৱা এক্সপায়াৰ্ড বস্তু বিক্ৰী কৰি জোনাইত যি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ যি অমানিশা আনিব বিচাৰিছে সেইটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। আৰু তাকাম মিচিং পইণ্ট কেবাং জোনাই আঞ্চলিক কমিটিৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ এইবোৰ দুষ্কাৰ্যৰ বাবে এটা দৃষ্টান্তমূলক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে অনতিপলমে। মালটো আপোনাৰ প্ৰদীপ ডেকা বুলি এজন ৰেলৱে কৰ্মচাৰী এজন দিছে আৰু লগতে AC এটেণ্ডেঞ্চ বুলি AC মেকানিক আৰু পেচেঞ্জাৰ এটেণ্ডেঞ্চ বুলি শুনিছোঁ। बङाइगाव साफागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशेल अफार। ग्रेन्ड i10, नियस, i20, N-लाइन, अरा, भेरना, आल्काजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशेल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन। 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव साफागुरि र'ड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नाम्बार 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर। मेगना हुन्डाइ श'रुम बङाइगाव साफागुरि र'ड।